Mwaye ikaze muri gahunda z'amakuru agezweho kuri Kigali Light TV. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda ishami rishinzwe abakozi GI Department bwashyize hanze itangazo rifite umutwe ugira uti itangazo kubifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Ku murongo wa mbere, ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda buramenyesha abanyarwanda bose bifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rw'abasirikare bato ko kwiyandikisha ku turere no ku mirenge bizatangira tariki ya mbere Ukuboza kugeza tariki ya 31 Ukuboza 2023. Ku murongo wa kabiri, abahamagawe ni abasore n'inkumi bujuje ibi bikurikira: A. Kuba uri umunyarwanda. B. Kuba ufite imyaka 18 kandi utarengeje 25. C. Kuba ufite ubuzima buzira umuze. D. Kuba utarigeze uhamwa n'icyaha. E. Kuba udakurikiranweho icyaha. F. Kuba utarirukanwe burundu mu kazi ko mu butegetsi bwa leta ndetse cyangwa warakuweho ihanagurwa busembwa. G. Kuba utagaragara ku rutonde rw'ababujijwe kuba abakozi ba leta. H. Kuba uri indakemwa mu mico n'imyifatire. I. Kuba ufite ubushake bwo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. G. Kuba ufite icyemezo kigaragara ko warangije byibuze amashuri 3 yisumbuye kuzamura. Ku murongo wa gatatu, ibyangombwa bizitwaza igihe cyo gukora ibizamini n'ibi bikurikira: indangamuntu, icyemezo cyerekana ko warangije amashuri 3 yisumbuye no kuzamura. I. Icyemezo cy'ubudakemwa mu mico no mu myifatire gitangwa n'ubuyobozi bw'umurenge. D. Icyemezo cyo kuba utarakatiwe n'inkiko. Ku murongo wa kane, ibizamini by'ijonjora bizakorwa kuva tariki ya 2 kugeza ku ya 17 Mutarama 2023. Bizajya bitangira saa 2 za mu gitondo ahakurikira: mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi ni tariki ya tariki 2 n'iya 3 Mutarama kuri stade ya Gicumbi. Mu karere ka Burera ni tariki 4 n'iya 5 Mutarama ku biro by'akarere. Mu karere ka Musanze ni tariki 6 n'iya 7 Mutarama kuri stade Ubworoherane. Mu karere ka Gakenke ni tariki 8 n'iya 9 Mutarama ku kibuga cy'umupira cya Ngando. Mu karere ka Rulindo ni tariki 10 n'iya 11 Mutarama ku kibuga cya Agasiza. Naho intara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe ni tariki ya 2 n'iya 3 Mutarama kuri stade ya Nyamagabe. Mu karere ka Nyaruguru ni tariki ya 4 n'iya 5 Mutarama ku kibuga cy'umupira cya Ndago. Mu karere ka Gisagara ni tariki 6 n'iya 7 Mutarama ku biro by'akarere. Mu karere ka Huye ni tariki 8 n'iya 9 Mutarama kuri stade ya Huye. Mu karere ka Nyanza ni tariki ya 10 n'iya 11 Mutarama kuri stade ya Nyanza. Naho mu karere ka Ruhango ni tariki ya 12 n'iya 13 Mutarama ku biro by'akarere. Mu karere ka Muhanga ni tariki ya 14 n'iya 15 Mutarama kuri stade yo Muhanga. Ndetse mu karere ka Kamonyi ni tariki ya 16 n'iya 17 Mutarama ku biro by'akarere. Intara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe ni tariki ya 2 n'iya 3 Mutarama ku biro by'akarere ka Kirehe. Mu karere ka Ngoma ni tariki ya 4 n'iya 5 Mutarama Ingoma ku kibuga cy'umupira. Mu karere ka Nyagatare ni tariki ya 6 n'iya 7 Mutarama ku kibuga cy'umupira cya Nyagatare. Mu karere ka Gatsibo ni tariki ya 8 n'iya 9 Mutarama ku biro by'akarere ka Gatsibo. Mu karere ka Kayonza ni tariki ya 10 n'iya 11 Mutarama ku biro by'akarere ka Kayonza. Mu karere ka Rwamagana ni tariki ya 12 n'iya 13 Mutarama ku biro by'akarere i Rwamagana. Mu karere ka Bugesera ni tariki ya 14 n'iya 15 Mutarama kuri stade ya Bugesera. Intara y'Uburengerazuba mu karere ka Ngororero ni tariki ya 2 n'iya 3 Mutarama kuri stade ya Ngororero. Mu karere ka Nyabihu ni tariki ya 4 n'iya 5 Mutarama mu kigo cy'igisirikare cya Mukamira. Mu karere ka Rubavu ni tariki ya 3 n'iya 7 Mutarama kuri stade ya Rubavu. Mu karere ka Rutsiro ni tariki ya 8 n'iya 9 Mutarama kuri stade ya Rutsiro. Mu karere ka Karongi ni tariki ya 10 n'iya 11 Mutarama ku biro by'akarere ka Karongi. Naho mu karere ka Nyamasheke ni tariki ya 12 n'iya 13 mu karere Mutarama ku biro by'akarere. Mu karere ka Rusizi ni tariki ya 14 n'iya 15 Mutarama kuri stade ya Rusizi. Umujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro ni tariki ya 12 n'iya 13 Mutarama kuri stade ya IPRC Kicukiro. Mu karere ka Gasabo ni tariki ya 14 n'iya 15 Mutarama kuri stade ya ULK. Ndetse mu karere ka Nyarugenge ni tariki ya 16 n'iya 17 Mutarama kuri Palais Stadium. Iri tangazo mushobora kurisoma kandi ku rubuga rwa Minisiteri y'Ingabo. Bikorewe i Kigali tariki ya 29 Ugushyingo 2023. Lambert Sendega, Colonel umuyobozi mukuru ushinzwe abakozi mu ngabo z'igihugu RDF, niwe wasinye kuri tangazo. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda buramenyesha abanyarwanda bose bifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rw'abasirikare bato ko kwiyandikisha ku turere no ku mirenge bizatangira tariki ya 1 Ukuboza kugeza tariki ya 31 Ukuboza 2023. Ku murongo wa kabiri, abahamagawe ni abasore n'inkumi bujuje ibi bikurikira: A. Kuba uri umunyarwanda. B. Kuba ufite imyaka 18 kandi utarengeje 25. C. Kuba ufite ubuzima buzira umuze. D.
kuba utarigeze uhamwa n'icyaha, I kuba udakurikiranweho icyaha, F kuba utarirukanwe burundu mu kazi ko mu butegetsi bwa leta ndetse cyangwa warakuweho ihanagurwa busembwa, G kuba utagaragara ku rutonde rw'ababujijwe kuba abakozi ba leta, H kuba uri indakemwa mu mico n'imyifatire, I kuba ufite ubushake bwo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, G kuba ufite icyemezo kigaragara ko warangije byibuze amashuri 3 yisumbuye kuzamura. Ku murongo wa gatatu, ibyangombwa bizitwaza igihe cyo gukora ibizamini n'ibi bikurikira: indangamuntu, icyemezo cyerekana ko warangije amashuri 3 yisumbuye no kuzamura, I icyemezo cy'ubudakemwa mu mico no mu myifatire gitangwa n'ubuyobozi bw'umurenge, D icyemezo cyo kuba utarakatiwe n'inkiko. Ku murongo wa kane, ibizamini by'ijonjora bizakorwa kuva tariki ya 2 kugeza ku ya 17 Mutarama 2023, bizajya bitangira saa 2 za mu gitondo ahakurikira: mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi ni tariki ya tariki 2 n'iya 3 Mutarama kuri stade ya Gicumbi, mu karere ka Burera ni tariki 4 n'iya 5 Mutarama ku biro by'akarere, mu karere ka Musanze ni tariki 6 n'iya 7 Mutarama kuri stade Ubworoherane, mu karere ka Gakenke ni tariki 8 n'iya 9 Mutarama ku kibuga cy'umupira cya Ngando, mu karere ka Rulindo ni tariki 10 n'iya 11 Mutarama ku kibuga cya Agasiza. Naho intara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe ni tariki ya 2 n'iya 3 Mutarama kuri stade ya Nyamagabe, mu karere ka Nyaruguru ni tariki ya 4 n'iya 5 Mutarama ku kibuga cy'umupira cya Ndago, mu karere ka Gisagara ni tariki 6 n'iya 7 Mutarama ku biro by'akarere, mu karere ka Huye ni tariki 8 n'iya 9 Mutarama kuri stade ya Huye, mu karere ka Nyanza ni tariki ya 10 n'iya 11 Mutarama kuri stade ya Nyanza. Naho mu karere ka Ruhango ni tariki ya 12 n'iya 13 Mutarama ku biro by'akarere, mu karere ka Muhanga ni tariki ya 14 n'iya 15 Mutarama kuri stade y'Umuhanga, ndetse mu karere ka Kamonyi ni tariki ya 16 n'iya 17 Mutarama ku biro by'akarere. Intara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe ni tariki ya 2 n'iya 3 Mutarama ku biro by'akarere ka Kirehe, mu karere ka Ngoma ari tariki ya 4 n'iya 5 Mutarama Ingoma ku kibuga cy'umupira, mu karere ka Nyagatare ni tariki ya 6 n'iya 7 Mutarama ku kibuga cy'umupira cya Nyagatare, mu karere ka Gatsibo ni tariki ya 8 n'iya 9 Mutarama ku biro by'akarere ka Gatsibo, mu karere ka Kayonza ni tariki ya 10 n'iya 11 Mutarama ku biro by'akarere ka Kayonza, mu karere ka Rwamagana ni tariki ya 12 n'iya 13 Mutarama ku biro by'akarere i Rwamagana, mu karere ka Bugesera ni tariki ya 14 n'iya 15 Mutarama kuri stade ya Bugesera. Intara y'Uburengerazuba mu karere ka Ngororero ni tariki ya 2 n'iya 3 Mutarama kuri stade ya Ngororero, mu karere ka Nyabihu ni tariki ya 4 n'iya 5 Mutarama mu kigo cy'igisirikare cya Mukamira, mu karere ka Rubavu ni tariki ya 6 n'iya 7 Mutarama kuri stade ya Rubavu, mu karere ka Rutsiro ni tariki ya 8 n'iya 9 Mutarama kuri stade ya Rutsiro, mu karere ka Karongi ni tariki ya 10 n'iya 11 Mutarama ku biro by'akarere ka Karongi, naho mu karere ka Nyamasheke ni tariki ya 12 n'iya 13 mu karere Mutarama ku biro by'akarere, mu karere ka Rusizi ni tariki ya 14 n'iya 15 Mutarama kuri stade ya Rusizi, umujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro ni tariki ya 12 n'iya 13 Mutarama kuri stade ya IPRC Kicukiro, mu karere ka Gasabo ni tariki ya 14 n'iya 15 Mutarama kuri stade ya ULK, ndetse mu karere ka Nyarugenge ni tariki ya 16 n'iya 17 Mutarama kuri Palais Stadium. Iri tangazo mushobora kurisoma kandi ku rubuga rwa Minisiteri y'Ingabo. Bikorewe i Kigali tariki ya 29 Ugushyingo 2023. Lambert Sendega, Colonel umuyobozi mukuru ushinzwe abakozi mu ngabo z'igihugu RDF, niwe wasinye kuri tangazo.